Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari batta bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa naguri atas. Puji-pujian apa terima kasih matongtong isombah kon urun nami hubamu. Bani haganupan bakal ni selayak-layakmu apa pangidopimu huban nami. Boy hanami puho ibagas sogot on, ibagas nahoras, apagok ibagas malas nihur. Janah bani haganupan lawan nami sa ganjang nerion. Urupi ham, pargogoy ham, janah torangi ham, urapa pikiran na marite hatamu. Ase makorhon malas nihur matongtong bamu Tuhan. Horja nami sa ganjang nerion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amin. Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus ijabe na siya marianan bani panurang sogot nyarion na boy isisehan nami marhiteho ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata sa darion Senen tanggal 12 bulan Desember tahun 2022 ay matarsurat bani buku Markus bindu sada ayat 27 das kubani ayat 20 na makatahon sonon. Jadi longang masideya haganupan pala marsisukunan sama sideya nini aha doon pangajaran na baru doon anjaha na marjumbalang ipaksa do tunduy na butak gabe ibalosi do iya jadi mitor sarma baritani inggot naguri Galilea. Itahaganupan nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bani panorang ijia inaguri Galilea. Buitumangdo tanda-tanda halongangan na binahin ni Tuhan Yesus. Ase porine pe bani panorang ijia buitumang rabbi, buitumang guru-guru si pangajari bani panorang ijia. Na membahin Tuhan Yesus marlegan pakon rabi-rabi ni halap Yahudi aima mengajar janah irik homani membahin tanda-tanda halongangan aima ase gati tumangdo halap Yahudi atau rabi-rabi ni halap Yahudi gabe magu pamurni sidea marhitehun ni aha na binahin ni Tuhan Yesus. Gabi marburit ni hurma sidea jana ibahin ma dalan laho mangonggopisi atap adung marhite parsahap ni atap marhite ni pangabak ni jupah hasalahan asi adung dalan laho mangaduhon si. Tapi namasa justru sebalik ni do. Marhitehon ni pangajaryo ni na marhidorat ay janah marhitehon ni tanda halongangan na binahen ni Tuhan Yesus lambin roh bueni do halak na mananda tanda-tanda harajaon ni naibata. Ase marhitehon ni pangajaron ni Tuhan Yesus marhitehon ni tanda-tanda halongangan na binahen ni roh bueni mahalak na mananda tanda-tanda harajaon ni naibata. Ay maase bani rigapan sigano pari bata bani panurang sogoton sanggah na iusir Tuhan Yesus ma setan humbani sadahalak na dop isogopi setan haganupan halak bani panurang ijia makatahon doon pangajaran na baru doon anjaha na marjumbalang. Bapay nang adong dua hata ijon na isubot halak na mabuhay ay na parlobe ay ma pangajaran na baru. Pangajaran na baru ang gubani bahasa Gurikni ay ma kainos. Kainos na ipake ijon ay malaw makatahon na baru ay ma secara kualitas. Jadi boy do hapeni rabi-rabi atap guru-guru ni halap Yahudi membahin
atape pamalungkon halak na setanon, tapi marhitihon ni na membasa mantra-mantra atape martabas-tabas. Tapi anggo Tuhan Yesus pamalungkon halak na setanon ay marhitihon ni kuasa na adong bani. Jadi lang adong tabas ni. Onma na ipataridahkon atape onma na ididah ni halak na mabuy ay. Asa na baru ay lang soal lape ongga hinan gabi ongga masa lang sonay, tetapi baru secara kualitas. Totu onma humana gabi si Jolomon bata ibagas parguluhanta si Ganu pari. Ra ibagas gulu taon ahana ni horjahonta, ra halani do masomal ay ihorjahon hita, songon sebatas rutinitas dohasa, ase patubuhkon kebosanan atape rasa bosan. Marhitihon ni rigapan si Ganu pari bata, lampin talarma hu bata. Barang ise pehita na totap marsaur jana porsaya bani kuasa ni Tuhan Yesus, jana iguki kuasa ni Tuhan Yesus, orini PHP ni hita makorjahon horjat ta si Ganu pari, horja na biasa-biasa do kasa, tapi anggo marhorja ni kuasa ni Tuhan Yesus ibagas parguluhanta, marbeda do nani horjahon ta ay secara kualitas. Artini ay naman bahin marlega na ni horjahon ta ay Ganu ari, agepe ay do hasan na ni horjahon ta secara rutin, tapi secara kualitas buy do marbeda. Halani ay maningon do hape ni terus mangarap kita ase ibagas parguluhan taon, totap Tuhan Yesus campur tangan ibagas ganup horjata, ibagas ganup sura-sura ni uhurta, ibagas sa ganupan pangarapanta, ase ahana ni horjahonta ibagas parguluhanta si Ganu pari marlegan pakon halak nalegan agipidus do na ni horjahonta, tapi marhitihon ni pangurupion pertolongan ni Tuhan Yesus, rosi kuasa ni Tuhan Yesus na marhorja ibagas parguluhanta, ahana ni horjahonta secara kualitas marlegan humbani panorang-panorang hidup salpu pakon nani horjahonta sadarion. Ay maase maningon tetap do hita martenger niuhur hubani Tuhan Yesus, maningon tetap do iot tang kita Tuhan Yesus marhorja ibagas parguluhanta si Ganu pari, ase horja rutin, horja rutinitas nani horjahonta si Ganu pari marlegan kualitas ni i horjahon hita. Na paduahon bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus na ididah ni halak na mabuhay bani panorang ijia sangga na ipamalum Tuhan Yesus mana setanon ay sada horja na marjumbalang, ase marbanding terbalik do bahasa na marjumbalang na nerapkon ni halak parise, na nerapkon ni halak Yahudi pakon jumbalang kuasa ni Tuhan Yesus sangga pamalumkon halak na setanon ay. Artinya sonon Bapak Inang, anggo pangarapan ni halak Yahudi pasal paroh ni Mesias ay maningon rodo iya marhitiw ni kuasa manaluhon ganup bangsa-bangsa, termasuk kuasa ni Rom bani panorang ijia na maparjabulon sidea. Tetapi jumbalang kuasa ni Tuhan Yesus sanggah pamalumkon halak na setanon ay bagalan opi ay marimbang jumbalang ni sadaraja na roh membuat tentara marhuda rosi, tentara na margareta huda duh ope bagalan jumbalang kuasa ni Tuhan Yesus marimbang raja-raja na roh marhitihon ni baju na jenges apa tentara na gogo. Artini ay Tuhan Yesus patalarhon habagalon ni kuasani, jumbalang ni kuasani, lang marhitihon ni haguguhon ni tentara-tentara na buhay pakon perlengkapan na lengkap.
Tapi ibagas diri ni Tuhan Yesus sendiri do jumbalang ni kuasa ai. Lang perlu ipake tentara na bahat. Lang ipake lang pala perlu ba ni Tuhan Yesus gareta horbo na lengkap. Rosi peralatan senjata na lengkap. Halaniaha, halani, sukup do kuasa na adong bani Tuhan Yesus. Laho patalarhon habagalon jumbalang kuasa na adong bani ibagas sa rajaon ni nebata. Ay maase ba painang nalungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jumbalang kuasa ni Tuhan Yesus na sisonondo na nirap konta ibagas parguluhan ta sigano pare. Ase porini petongon si pata songon nagalek do kita. Songon na lang tarhorjahon hita. Songon na lang mungkin do hita mandala ni guluta sigano pare. Marhitihon ni bueni hasusahan atape bueni parutulo ni dopakon hita ba ni parguluhan ta sigano pare. Tapi bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Barang ahape persoalanmu. Barang sonape bagal ni pernaburitan na bamu. Dingat hamma, dingat hitama. Jumbalang kuasa ni Tuhan Yesus. Boydo pamonang kon hita. Boydo padauh kon haganupan ay. Halani ay maningon do tetap persaya hita. Hubani kuasa jumbalang ni Tuhan Yesus. Na mangatasi haganupan kuasa na adong iatas tanahon. Ase anggo ihapkon hamma habagalon ni jumbalang kuasa ni Tuhan Yesus na marhorja ibagas gulungmu, na mamasumasu keluargamu, na mamasumasu niombahmu, na mamasumasu horjamu, lambin martur niuhur maham, jana lambin tenger mauhurmu, bani ganup na masa, pitah hubani Tuhan Yesus. Halaniaha anggo setan peboy iusir Tuhan Yesus. Totu terlebih mause anggo persoalan atape kesulitan perguluhan ibagas tangan ni Tuhan Yesus. Boy do ay tene ipadaw kun tongah-tongah ta ase naparpudi sahali songon halak na mabuhay bani panorang ijia na mambaritahon pasal habaglo ni kuasa ni Tuhan Yesus. Sonay mahumanhita ibagas parguluhan taon. Patugah kama, saksihon hamma. Habagalon ni kuasa ni Tuhan Yesus na doma paubah kon guluhmu. Saksihon hamma hubani hasomanmu. Saksihon hamma ijaham markuria. Bahasa kuasa habagalon ni Tuhan Yesus na doma paubah kon guluhmu. Ay dotongon na marhorja ibagas guluhmu. Jana barita ay maningon das hubani haganupan jolma na adong inggot ibagas parguluhanta. Ase hasomanta pe lambin itanda homani habagalon ni kuasa ni Tuhan Yesus nadop marhorja ibagas parguluhanta. Nadop marhorja ibagas ganupan pargulmito ni guluhta. Ase halak na legan pe roh mahomani hubani Tuhan Yesus manungot jana mangondoskon dirini rosi manjalo Tuhan Yesus gabe si paluah bani. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamuna pondok in na ijalo hanami bani panorang sokoton. Ajari hamma hanami tongtong ase ibagas jumbalang ni kuasa haguguhonmu mahomahanami mandalani guluh nami si ganu pari mandopakon bagi-bagi ni persoalan ibagas parguluhan nami ase lambin tarbarita janah ibagas malas nyuruh hanami homa Tuhan manaksihon abagalon ni kuasamu nadop menghidupi hanami janah mengurupi hanami bani ganup pargul miton nami si ganu pari ase kuria mupe ijape marianan janah barang aha petongon bapa nagabe asusahan atape hamaholon ni guluh ni dopakon bani panorang on mangajamkon kuasa nahumbamu izin matongon Tuhan ipondos hanami diri nami rosi haganupan persoalan-persoalan ni perguluhan nami ase hamna pamunangkon hanami janah tetap guk
ibagas tenger ni hurko bago. Maniti Kristus Yesus Tuhan namin sa rampakon tongko namin. Amen. Oras ba't taganupan, babay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, andohar matongon, marhasoman Tuhan Yesus, kualitas ni guluhta, kualitas ni horjata, jana kualitas ni haganupan ha rossi hapor sayon tape lambin marbagal ma ibagas torang ni hata ni naibata. Shalom.